Pagmasusantaya pong yining kapiesta ng San Juan. San Juan po, metong yang karing 12 apostol ng ginutang Jesucristo. At baka kanyan mo rin, metong yang karing 4 na ebanghelista king bayong tipan. The Gospel of John. San Juan, yang yining kayabi tamong mag-worship king Creed. Uling Pasko pa po. So yung mag-worship king Creed, yung octave of Christmas. San Juan po, popular known niya as the beloved disciple of Jesus. Sabi ko pinandin, yung sinulat karetang king kapata ebanghelyo, the fourth gospel. Makanyan din sinulat na laretang atlong epistola or writings or epistles. Itang kanjan at associate siya. Mo naman po kaya, yung tawli ng libro ng bayong tipan, which is the book of Revelation, kapahayagan. Po. At yung simbolo na, the symbol of John the Baptist, siya pinitang eagle. At kita pong, the same time, yung simbolo niya naman tang chalice. Chalice, siguro ini, kitang allusion, kitang sinabi ng ginutang Jesucristo kaya, of my cup, you shall indeed drink. Nga na ng ginutang Jesucristo, kang San Juan. Inya nga tatandaan nyo, linapit kay San Juan na po'y Santiago kaya. Kakingwanan ng pong kaili. Doon nilukluk kingwanan ng pong kaili. So, ainom nyo ba? Ing alak kay naman ko. Ainom yung alak kay naman ko. So, niya pin cup. Cup or a chalice. Metong pong soul exhortation ng San Juan, niya pinitang, little children, love one another. Among the 12, San Juan mo po, yung medium pribilehiyo na mate, extreme old age. Yan po kasing 12 alagad ng ginutang Jesucristo, may telangan as martyrs. May tela, dadawon din biyeda king kasalpantayanan. Ng kasalpantayanan na Kristo sinubriyang may biya at yaing Mesiyas. Sabi na po, kinabiyaya at meteya king Ephesus in the year 100. Noong pekla naman tala ding pamamasa tamo kaya binang ebanghelyo, ating paulit-ulit sasabihan na kaya katamong ini, itang the mystery which we have seen. Ing misteryo ning kaya kaming akakit. Kaya first reading, makantaya po itang milyon na tamong dimdam. Ing ikit mi, yang susulat mi. Ing ikit mi, yang susulat mi. At nalalawan tayo po, inyang isking ebanghelyo, inyang Simon Pedro, ang popaytang the other disciple, usually the other disciple, isan man kasi metong karay matingkad ng gagawa na i-identify yung sarili na the other disciple, but actually happy niya ita. John the beloved disciple of Jesus, ang kayabe ng Saint Peter, amilay papunta king tomb, empty tomb. Sinilip lakit ang bukana na nitang kutkutan at ikit da makanano retang wrapping sa pemalot da king ginutang Jesucristo, makakawan nila na kaya alayo yung body, pero retang sinulod na pemalot da kaya ilang atyo. At minuna sinilip ya pa. And then, minuna yan kasigmira si San Juan. Then tinukay San Pedro, dire-diretso yan, ikit na. Kaya batin niyang San Juan yan ng tawli, sinabi na ng ebanghelyo, ikit na at meniwalaya. Ikit ng San Juan at meniwalaya. Seeing is not enough. Seeing is not enough. Mo sapat ang manakit ka. Ing pamanakit mo, it should lead to believing. Seeing should lead to believing. Kaya nga, he saw and believed. Dakal tahakakit But yata nga kakita mo, we make sure na di nilang magsumab kay katamo, ban maniwala kay tamo. At uling atinta ng kapaniwalan, ining kapaniwalan na ini, yang sumahop kay katamo, bang magpahayag tamo. Uling, you now believe with conviction, ngayon sa sarili na nitang kapaniwalan mo, iproklamame. You have to proclaim it to other people. Anya, nga na po ni kay katamong munang pamamasa, mihayag iya iti kimbiyemi,
No, miyayag ya iting biye, ikit miya at patutuanan miya kaya kayo. Magsalita kami tungkol kimbiera nangga, kagum na ning ipa, itiyeng ipakilala kaya kami. Ne? Kuya ni sabihan na kaya katamo. Nga na, wa ikit miya karing matami at tigkil karing gamat mi. So after believing, this time you need to proclaim. Proclaim what you've learned. Emya mo kabud sa soloan. And hopefully kitang proclamation na ita, that will lead you to what you call koinonia or oneness and fellowship. Baging niyang posible mo itampa, misasan me tong king kasalpantayanan po tang ipahayag me ining kekang kasalpantayanan. And I guess, uining hamon nang yeni kay katamo ning kapesta na ine. The challenge that the Apostle St. John poses to us today, that in our seeing, we may be led to believe. In our believing, we will be urged to proclaim. And as we proclaim, may we then reap the abundant fruits of oneness and joy in our daily Christian life. In short, mo sa patang manakit kang. That is just the first step. Pangkanta, it would lead to a very productive Christian life. So, seeing, believing, proclaiming, leading to joy and oneness in our daily Christian life.